Znaš onaj osjećaj kad jedeš malo, treniraš puno, vaga se uopće ne miče i onda ti onako totalno zbunjeno gledaš u nju. I onda sad ne znaš da li to tvoj metabolizam radi protiv tebe, da li kalorije lažu ili jednostavno makronutrijenti onako ti zvuče totalno ko nekakvi čudnovati mitološki likovi. E pa u ovom videu objašnjavam ti sve to. Jednostavno, konkretno i bez ikakvog filozofiranja. Bez obzira da li želiš smršaviti, da li želiš dobiti na kilaži, da li jednostavno samo želiš održavati kilažu, to je totalno nebitno. Ovo su osnove koje moraš znati. Jer kad jednom shvatiš kako sve funkcionira, tek onda počneš donositi bolje odluke i napokon vidiš rezultate. Pred kraj videa imam jedan mali bonus za tebe, tako da ako uspiješ skupiti snage, ostani do kraja, pogledaj, mislim da će ti se isplatiti. Pa, ajmo. Pod broj 1. Kalorije. Što su i zašto su važne? Riječ koje se svi bojimo. A bojimo je se samo zato što je, jednostavno marketing je tako odlučio. A istina, znači, kalorije su energija. Znači, niti loše, niti dobre. Jednostavno, gorivo za tvoje tijelo. I znanstveno rečeno, 1 kilokalorija je energija potrebna da se 1 kilogram vode zagrije za 1 stupanj Celzijus. E sad, ovo ti je korisno ako si čajnik ili padela s vodom. Ali, ako uzmeš pakiranje hrane, nečega, nebitno šta je, i na njemu piše 200 kalorija. To znači da unosiš 200 jedinica energije i to će tvoje tijelo iskoristiti za hodanje, za trčanje, za trening, za disanje, za gledanje ovog videa. Znači, pokušat će to iskoristiti. Ali isto tako, ako ne uspije iskoristiti, onda će to pospremiti kao masno tkivo. E sad, kad pričamo o kalorijama, uvijek imaš 3 opcije. Znači, unosiš točno onoliko koliko ti je potrebno i održavaš svoju kilažu, unosiš više nego što ti je potrebno i dobivaš na kilaži i unosiš manje nego što ti je potrebno, gubiš na kilaži. Sasvim jednostavno. I to je osnova svega. A sad kako ćeš znat koliko trošiš, koliko unosiš, koliko ti je potrebno, za to moraš upoznat makronutrijente. Pod broj 2. Makronutrijenti iz čega dolaze kalorije. Makronutrijenti su ti 3 osnovna, ajmo ih nazvat, bloka hrane. Proteini, ugljikohidrati i masti. I tu je još jedan onako koji se voli uvući 4. To je alkohol koji ima kalorije, ali nije makronutrijent i on je glavni krivac zašto se jutro budiš pored totalno drugačije osobe nego na večer kad legneš. Ok, proteini. Proteini imaju 4 kilokalorije po 1 gramu i oni su zaduženi za izgradnju mišića. Pojednostavljeno. Također, najviše te zasite, najviše energije troše za probavu i također pomažu ti u očuvanju mišićne mase kad si u deficitu. Idealno za unositi proteine je otprilike 1,6 do 2,2 grama po kilogramu mase. Ajmo reći da su jedni od najboljih proteina, ali samo kao primjer, piletina, jaja, svježi sir, whey, znači nešto od toga. I sad jedna zanimljivost, od 100 kilokalorija proteina kojih uzmeš, tijelo otprilike potroši 20 do 30 kilokalorija samo na razgradnju tih proteina. Onda imamo ugljikohidrate koji također imaju 4 kilokalorije po 1 gramu. I oni su ti glavni izvor goriva, pogotovo za mozak i za trening. I dijelimo ih na jednostavne, na šećere i na složene kao vlakna i škrob. Primjeri ugljikohidrata, riža, krumpir, zob, kruh, voće, svašta. Sad, ono što je važno,
je da nisu loši. Znači, tvoj mozak koristi glukozu kao primarni izvor energije. I problem nastaje kad ih uzimaš puno više nego što ih trošiš. Ili kad najveći dio tvojih ugljikohidrata, odnosno najveći dio dnevnog unosa ugljikohidrata dolazi iz, 3 čokoladna napitka dnevno. Ajmo na masti. Masti imaju 9 kalorija po gramu. I da, jako su kalorične, ali su i važne. Bez njih nema normalnog rada hormona, nema zdravih noktiju, kose, kože, nema apsorpcije vitamina A, D, E i K. A jedni od boljih primjera su avokado, maslinovo ulje, maslac i orašasti plodovi. I sad napomena, masti te ne debljaju. Znači višak kalorija te deblja. A masti baš upravo jako dobro tome pridonose zato što su gusti izvor kalorija. I sad alkohol koji ima otprilike 7 kilokalorija po gramu i nije makronutrijent jer nema funkcionalnu ulogu za tijelo i upravo ono što ti se može dogoditi prilikom konzumiranja alkohola je da jednostavno nakon prevelike konzumacije alkohola imaš i toliku želju da možeš pojesti pol frižidera. Imamo i bonus, a to su vlakna. Vlakna koja ne daju kalorije zato što se ne razgrađuju u potpunosti, ali pridonose i boljoj probavi, i daju osjećaj sitosti, reguliraju hormone, svašta nešto. Idemo na broj 3, a to je metabolizam. Što je metabolizam i zašto nije krivac za sve? I da, nije kriv za sve, ali svi vole krivit metabolizam. Prvo, htio bih samo nešto razjasniti, a to je metabolizam, znači nije ono što trošim dnevno. Već je metabolizam skup svih kemijskih procesa u tijelu. A to uključuje katabolizam, razgradnju za energiju i anabolizam, izgradnju tkiva i stanica. Ali da ne filozofiram sad previše, kad pričamo o metabolic rateu, to je onda ono što tvoje tijelo potroši u jednom danu. A to se zove TDEE ili Total Daily Energy Expenditure, odnosno koliko tvoje tijelo potroši kalorija u jednom danu. I sad TDEE dijelimo još na 4 dijela. Pod broj 1 BMR, odnosno Basal Metabolic Rate, koji čini nekakvih 60 do 70% ukupne dnevne potrošnje i to je energija koju potrošiš ako samo ležiš i dišeš. Znači ništa drugo ne radiš nego samo ležiš i dišeš. Pod broj 2 TEF ili Thermal Effect of Food, znači to je energija koju se potroši na razgradnju hrane. I tu smo već rekli da je tu najveći postotak od proteina. Pod broj 3 NEAT ili Non-Exercise Activity Thermogenesis, znači to je ona energija koju potrošiš na razne aktivnosti, šetanje, kuhanje, svađa s mužem ili ženom, znači totalno nebitno. I pod broj 4 EAT ili Exercise Activity, znači to je baš ono kad se baviš sportom ili treniraš. Dakle, onda u principu kad kažemo da imamo spor metabolizam, to znači u biti da je samo ovaj NEAT nizak ili prevelik unos kalorija, a u biti to ne primjećuješ. I ako imaš puno mišićne mase, tvoje tijelo troši više energije. Ako se krećeš i vježbaš, troši još više. A ako nemaš ništa od toga, onda imamo problem i imamo na čemu poraditi, ali to je samo stanje i to se lako riješi. Idemo sad na 3. poglavlje, ili četvrto, već se i pogubio. Znači, kako sve to povezati i koja je praktična strana svega toga. Ono što sad znaš je što su kalorije, od kuda dolaze,
i kako se troše. E sad, kako ćeš to primijeniti i kako je to sad bitno za tebe? Ako želiš održavati kilažu, jedi otprilike onoliko koliki je tvoj TDEE. I prati 1, 2 do 3 tjedna. Ako je stabilno, normalno da će malo varirati, ali ako si tu negdje, znači da si na dobrom putu. Ako želiš smršaviti, onda jedeš otprilike 10 do 15% ispod onoga što dnevno trošiš, znači 10 do 15% ispod TDEE-a. I to radiš, a nekakvih, hajmo reći, 6 do 12 tjedana i isto pratiš svoj napredak. Međutim, tu si onda povećaš unos proteina, čisto da ne gubiš mišiće i pokušaš se što više kretati. Ako želiš dobiti masu, onda udri brigate. Ne. Ako želiš dobivati masu pametno, onda jedeš 10 do 15% iznad svog TDE-a. I opet radiš to jedan dulji period i pratiš. I ono što je bitno, bilo bi dobro fokusirati se na trening i na unos proteina, čisto da ne dobivaš samo masnoću, jer masnoću nije problem dobiti, nego da dobivaš i mišiće. Da bi bilo jednostavno, nemoj komplicirati. Znači, ne moraš brojat kalorije zauvijek i ne moraš vagat svaki obrok ni svaku namirnicu zauvijek. Ali ako to do sad nikad nisi, onda nemaš ni pojma koliko šta vrijedi, odnosno koliko koja namirnica ili hrana vrijedi. I tu je ono gdje ljudi, a di sam i ja, najviše griješio. Zato što jednostavno bi podcijenio koliko bi jeo, a precijenio koliko troši. I onda tu dolazimo od onoga, to bože kao do sporog metabolizma, gdje on dođe ko zlikovac, a u biti su mi zobene pahuljice s bademima, medom, maslacem od kikirikija i mlijekom, imaju više kalorija nego 3 sendviča. Idemo zaključak. Kalorije su energija, makronutrijenti su ono iz čega dolazi ta energija, a metabolizam je onaj koji upravlja svim tim procesima. I kad sve to razumiješ, sve postane lakše. Više ne skačeš sa dijete na dijetu, ne bojiš se toga da ćeš jesti čokoladu, burek ili bilo šta i ne brineš više o tome da li jedeš zdravo, nego jednostavno jedeš pametno. Ako ti ovaj video pomogao, stisni like, pretplati se i slobodno ga pošalji nekome ko stalno govori meni metabolizam ne radi. I sad bonus, kao što sam najavio na početku, ako želiš znati koliko ti kalorija treba dnevno, pogledaj moj video sa TD kalkulatorom, link je dolje u opisu i tamo ćeš moći, znači potpuno besplatno, skinuti kalkulator. I naravno, ako imaš pitanja, slobodno piši, sve čitam, na sve odgovaram i vidimo se u sljedećem videu. Bok!